Mukarigite wa kamiti ya kigina ndani ya mbunge ya Meru niwe Martin Makasi nethirite nindi akiuga ibakinyiri nikigina kiampongeli niyo supplementary budget ya county ya Meru nethirite nindi akitara kendo nyiri thithirite chitu mairambe chira chethirite ikigairawa nindi mbeche ikethire ikiuka kwa na wikwa kionto bunge kaita no kaunarite manti yeyo goti prabuthurani tu Meru akiwa nindi butikinyite araberigirite nibo bakethira bakiuthuranakia Mutugi kare na utambiria chio. MC Wangwene Martin Kome Makasi na nowe mukarigiti wa kamiti ya budget kere mbunge ya Meru na ugite ni barikiti kwa mukira supplementary budget kumakirithirikari ya Meru na akiuga bakamiti gera bonendo anyira chiterekete kigena kyao kerido ikukereira chireketie kenda bakomba kwithira bakiagirithia mirandi ya weti na mbere nikenda twakikisha utembe cha Meru chirakinya mwisho wa mwaka ititumiri sombecha ira department ile tumbeta kwa sombecha tukajuke tuike ki department ile kumba kwa sombecha ki transport ki mantu ja masibitari kiri nyamurandi jo Meru service juenderete gwatuika kuno wakwenda kuongerwa mbecha kenda ana bara bathiria na tumbo babangora tugire tukamove mbecha imo kibo na mantu neja sport steel mantu ja Governors Cup genda tumba kuthirikiria Governors Cup Kuruki Makasi na ugite thine mwere rumirite Meru wakagita na ndine kurema kuthurania goti bore akuga bwankuruki ya chiringi milioni magana janana akiuga mbundi ejere kune bageretie buka yende akenda boko kya maguru kenda Meru ediga akikwerigaira kigena kya mirandi ya witi na mbere kumakirithirikari nene ejina yetu tonyete the last quarter kuna slight improvement kiri revenue collection ndani ya county ya Meru so ikuromba still the revenue bond ya Meru by the close of the year itakuwa kuona good improvement no twaga ku increase revenue yetu ndani ya county ya Meru tukera tuna dhine kuza tuna on source revenue tuona mbeca cha maendeleo ingi tukategemea mbeca iri kuma thirikari na kwa tu kana mbeca ira tukuoja cia revenue tugite jama ingi ira revenue 389 383 392 na mushara jwa revenue is about 370 million so mbeca iri gutigara cia gwita ngugia ni million about 10 to 15 million na mbeca ini ni mona Meru ina capacity ya kuoja 3 billion aitu ananganire system wenjeru ibaugira twekere system wenjeru itwa appropriate money 70 million twakora system wenjeru twaito kwenda kuona matunda ya system wenjeru baugire twamireta bakomba kuoja ni ogoti bubingo Kuruki Makasi na ugite ne bakwenda kugedia kunenkera mbundi ya municipality jo Meru nya kuthurania ogoti bwao akiuga ni barite na mbundi una baruga no buthurania kwikigena kya chiringi bilioni 1 bari abo ibagwa no boja revenue ukinya kwe 1 billion aja ndene mutindwa so tukuga in due course itukwaranire na the other leaders msibato nabo tuone to explore that possibility tubaya mwaka jo moja thirikari kuma July mwaka next June tuone mbajinga na bakela bojenie so bathi bakomba kojania ngurugia revenue bond rero then tukani mantu ja revenue bond ora tukathithia no tukwatuka municipality oja mbechi nyingi ngurukia revenue bond kioja county mzima then kuketha kuna thina tukwenda ku experiment ke report rande to shawero rea kwari eto ni mutuge kare